Muraho bakunzi ba content creation. Di Jules Ndaikeza. Uyunsi turarebera hamwe uburio mwabona amafaranga menshi kuri TikTok. Ubwa mbere ni mureme ibintu biza cyane. Mukeneye amashusho meza kandi afite umwihariko ukurura abareba. Abantu bakunda kureba ibintu bitangaje. Icha kabiri, shaka icho abantu bakunda kuri TikTok. Waba uririmba, ukina imikino, cyangwa utanga ibitekerezo bishya. Komeza ukoreshe uburio bwawe bwite. Icha gatatu, reka tuvuge kuri TikTok Creator Fund. Niba ufite abantu benshi bagukurikira kuri TikTok, yandikishemo. Ushobora kubona amafaranga bitewe na bantu barebye amashusho yawe. Koresha uburio bose bushoboka kugira ngo abantu benshi barebe amashusho yawe. Icha kane, mufatanye n'ibigo bitandukanye. Shaka amahirwe yo gukorana n'ibigo binyuranye. Ibi bishobora kuba kwamamaza ibicuruzwa byabo maze bakaguhemba. Ushobora kandi kwamamaza ibintu bishurwa cyangwa ugakora live sessions. Icha gatanu, menya cyo abagukurikira bifuza. Sobanukirwa icyo abareba amashusho yawe bakeneye maze ubakorere ibyo bifuza. Ibi bizatuma bakomeza kugaruka, bityo nawe ubone amafaranga menshi. Ganira nabo kenshi ku ngingo zibafitiye akamaro. Hanyuma, koresha imbuga nkoranyambaga. Koresha Instagram, Twitter n'izindi kugira ngo ukwirakwize amashusho yawe ya TikTok. Uko ugera ku bantu benshi niko birushaho kuba biza. Kora ibiganiro kuri izo mbuga maze usangize abantu amashusho yawe ya TikTok kugira ngo ubone abantu benshi bagukurikira. Muri make, kubona amafaranga menshi kuri TikTok bisaba guhanga udushya, gusobanukirwa abagukurikira no kubyaza umusaruro amahirwe menshi ahari. Izi ngamba zizagufasha kugera ku ntego zawe neza. Timwibagirwe gukora subscribe, like na share. Tuzongera kubona no butaha.